leitlum mun zakib ummi dudon mi nulpa una pol nandam chahai mo chin tv international minin nang kunnem galaw ka ha si tuituma chu thoilak thla me thla azam ni nak thudang po phon nak rune dingi thudang phong tu ding pot la chu salai albert lalhum tlong le kema salai alai zalem pot la kan siding tuitum kan phon ning mi thudang pot la chu donald trump le house speaker paul ryan tong thu myanmar ram thosa lor vi baw thu Krimen Hai Group India lama rongbol viau thu Chin Ram Minister I nizakhat pelena phalam zatau in zungin vengtin le khotina clinic ongtum thu le ramsung ram leng khatang pol phonna kan nai ding ase Hezbollah commander Badrai Syria thadwar thu Mustafa Eminin Badrai timi Hezbollah poli senior rakap commander pa chu Damascus wazam tumna kyanga bompo ronga meini ra athitin Lebanon raga poli thusuna ka antarlang Hezbollah pol chu Syria president Bashar al-Assad bom tu an ci rakap khal tampi Syria a kwatin an bom USA chun thongni lenga kum khala Badrai chu Syria I Hezbollah rakap pol operation to na ga kum thongni le kadisin araktel ring thu asimtia BBC chun atarlang Lebanon al mayane timi TVE asim dana chun kumsonga panga asimi Badrai chu Israel poli vanzam thon kana I thi dinan sim sinan almanar website a chun Israel min atar langlo Israel media chu hipa thina ga anma an silo sfiangten an simdu lo Hezbollah timi group chu Israel polin thong khajakwa somret isin Lebanon ram an raklak thoknak isin din somi araksi chuba ka Hezbollah pol chun Syria ram I araga pol Israel polin an thattam tuktin pumonang na in Israel dulo zetu an situ chin tivin tunang kan thesi Chin Ram Minister I nizakhat pelena phalam zatau in zungin vengtin le khotina clinic ongtum democracy o onak atim hina achau zani nizakhat sunga o onak lam kho khanna le thaton dam pol rem thating tia nizakhat kho khanna chu minister zung cheu in an to cheu tuini tiang kan thaina ga chun phalam sen pc zungin nizakhat ko khanna ga community clinic an ongtum I ramkol achau za in pupil oriented police tia mi pi rian tu palik sidinga zirona an nei re raw phalam sen pc zung chun vengtin le khotina community clinic pol maitha sunga on an tumi vengtin kimi veng ongna zonga an ongtum chumi lenga amate chang kiangkap ralti nung thenchani pe tlaiding hardam na lam hatun tu pol khal khokhat pakhat in an thia tia thai asi palik pol chu maithani ko a ramkol din hun zirona kha kha a on poi an to zau I pengthen din hun khal jun kha a zirona an nei viwo ding thu le alhan vekin mi pi control silawin mi pi service pe tu kan si ti mi lungput an zero rai raw mi asi thu mai bing bi par ni sin chin tv in thang kan thai asi Krimen Hai Group India lama rongbol vio thu Mizoram chim korhan pathuma pathian rongbol ding in Krimen Hai Group chu meini le kada aizol an thlengzau thu aizoli s hulian helisin chin tivin thu kan thai asi hi Krimen Hai Group in singer boino keyboard kiki le lasak thiam Solomon Men Hai antel I aizola meini kultiang chin korhan pathuma rongbol nak an nei ding biakin tina tati khana le akarlaga pathian thangthan nak la ka sak pha vio ding tia Solomon Men Hai in asim aizoli chanam handan ding chu me nilei thumisin nilei nga tiang LCF a me nilei rukin nilei sari tiang ZCF a me nilei ria disin nikul tiang Bethania pathian rongbol nak nei ding aizol thein delhilam an fe tum thuwa kan fiang ri lo lukim na chu kan nga zaunan tia Solomon Men Hai chun simben nak anei I thachan nak in mipin bom cheu ding kala din nak anei thu chin tivin thudang kan theisi Chin journalist Paul Mizoram media thon to nong nak nei thu Chin media network khaw han nak in Chin journalist Paul chu Mizoram media bawrok hlek lai ding in maithlan ni ra Mizoram kholipi aizola an fe hi hlek lai nak chu CNM member sungin media Paul kom pakhatin palai pakhalle network director board isin minung panga zaten minung lai sari an pok thu wanchung thai leu sirsanin Chin TV in to thang kan thai asi CMNE capacity
building director CL thanga in Mizoram chu media lama an thang sauzet alai che in thu thang cha le TV lama chun media lama hu ton na tam zet anai zau tu journalist pol la an tampi an henin thil tampi zerding kan nei tia khonatum hne na sim Chin Media Network palai liaklai tu pojun Mizoram Journalist Association MJA thon an tonga zawi aizole media lami minthang polkom polthon mel thainak an tua viau thu kal thai asi Chin Media Network a media polkom thlai thu mantel chu pol da chu khonatum news Chinwal Hakha Post Chinlen Post Chinlen Harland Matupi Times Tidim Post Zawleng te Chin Voice Chin thu thang Chin Times le Zawmi Tham tahan tham pol la an si thu Chin TV in thu thang kan thai asi Donald Trump le Speaker Paul Ryan tongo thu USA President dingi zomre rau tu le million tampi thlun tu nei tu Donald Trump le US Speaker of the House Paul Ryan chu Menelais ni thong ni leiruga Washington DC an tongo thu Chin TV in thutang kan thei Donald Trump chu Republican Party santhon thu I aum da lau mi minung million leili na itam mithar roi suak chu leya California lamhan affair hi lo kan party ranga rosan nak tampi kan nei ama hi thong ni leini laya second som tum tronglong mai to ning kan tongoda churunga fiangjat in ka theida lo asinan tu tum kan tonong hnuin mitlai tlong zet si thu ka thei fiang thula tampi kan rel tang minute somli panga long chan kan nei tika duwegen azate chu kan re man lo asinan athubi bi mi chu Obama tham tumnak Hillary Clinton chu kan ne tu rawri tia Congress in media atona Paul Ryan asim Tuvek tiam Donald Trump khalin tu suni Speaker Paul Ryan le Republican hroi tu polthon antonong na chu atlong zati alung buizat thu le adirem zat thu a Facebook par atar chun jangmi thu bolnan rel tia an su nak chu Speaker Paul Ryan ama ka upat le rinsan zat in kan rel tlang bi an sironga kalau sim thai lo tia ale thu Chin TV thang kan tai si Chin Progressive Party CPP le Chinlek for Democracy CLD chu ZCDE hengna ronga United Nationalities Alliance UNA sungtel si thena nei the ri lo thu UNA meeting chu ministry thong ni leiruk yangunga to asi chu meeting a sungtel si theidingi chapek tu party poli thurel nak nei UNA sungtel si theina dinga chapek tu party pasari an umi chui party pasari sungin party pali chu sungtel siding in relchannak kan nei tia UNA secretary sungtel asimi sai chongyedin ati sungtel si thei tu party pol chu Khumi National Party Danu National Democracy Party MRO National Democracy Party le Arakan Patriot Party an si tia thei si sungtel si theina nei the ri mi party pol chu Kachin Democracy Party Chin Lake for Democracy le Chin Progressive Party CBB pol an si Chin Lake for Democracy CND how to ungai sakchun UNA sungtel si theina kan tel thei rilo tia thu chu kan theinan kan party chu thu thanna in ne rilo tia ati chun ungai sak in kan theidan chu ZCD ZNC ti tedim hop telong party I hena du ronga sungtel si theina kan nei thei rilo tia ati chuwe hena au masile UNA in an chawlang thei chilo asinan renol sale viewing chu asi tia anti United Nationalities Alliance UNA chu alhana party pasri komkhom I ansi chui party pol chu Shan National League for Democracy Moon National Party Karen National Party Zawmi National Congress Party Kachin KNCT le Kokang Democratic Party pol ansi thongni le nga ril onaga MPS 40 in nenak an chautia thei asi UNA chu tui party palik combat asia chun party sungtel leikat lai an si thlangding chuwek thau in tlangpar party kau khomi aummi Nationalities Brotherhood Federation NBF chu party sungtel kulhon ni an sidingi thongni lenga rilo naga MPS 78 nenak an chau theitia Democracy Today's sirsanin chintimin thudang kan dei si NLD patri hi dayinta ya ro sanding asilautia SNLD how to u kunthunu ni asim thu yan kungi SNLD pumpi huap zonga United Nationalities Alliance UNA thu rel komnak chu maithla nesria to asi chuitun komnak a SNLD how to u kunthun u chun dayinta yi thon pe parog in NLD achau za nakin twaldau party
tlang par kom khom pol le tualtau party i palai MPS pol hi bai saiding an si son tia simnak anei chui thu chu yan kongia ummi SNL ri pumpi huwa pjong pia UN e ton khomnak aratel tu mi phun pol ne na simnak anai mi si rosan nak tampi thon vote kan pek cheu kaunan atak taka rakhai rampi huwa thu thon pe parin afyang chen zo rakhai rampi huwa ba rakhai national party RNP palai pol tampi khansela mate stai thu rel channa thailo chu asi ruanga NLD hi dayinta ya chun rosan na nai to ding asinon lo dayinta yi poli kan rosan ding mi chu UNA asilaulen NBF asikauding chu the nuwa mi phun palai MPS pol an sibi kauding tia u khunthun o chun asim tu kumpi amiuta hlwa do how to sang u eta ongkhal in 21st century panlong conference to asikhalen federal union tak asi thairing chu thula amal tuklai zomna sat kan tul lai ti asim thu chin tv in ta thang kan thai si Myanmaram thosa lwar thu tu kum chu kumdang hakin Myanmaram ni kho sa le thosa lwar chuang thu ni khota na zong lamin chin tv in thu kan thai si mai tlan ni lai nia koram asabing na khwa pol chu nepiro asallam 107.6 degree Fahrenheit natsan asallam 99.5 degree Fahrenheit Tongmu asallam 110.1 degree Fahrenheit chu pinkau asallam 108.1 degree Fahrenheit Zalun asallam 108.1 degree Fahrenheit Loiko asallam 100.4 degree Fahrenheit potla ansi thu chin divi into thang kan thai si tu jum kom phonding mi thudang bot la chu hizaran sirheding mailama chin tv tharak pekin inak zauring ding ne akalaw som nan zaten kan lungoi suntha mangthau